Yo, jangan lupa di like. Gila. Oke. Halo guys, ketemu lagi dengan Nobunaga Channel. Kita main RR lagi. Anjay. Jangan lupa juga yang lagi nonton channel Putra Nugroho, dicek itu Ya channel boleh tuh guys. Alan Rome, Nobunaga Katana. Kok jadi kayak gini aku masihkan keyboard ini? Kenapa ya? Enggak ya? Kagak ngeheng keyboardnya, sialan. Anjir. Udah like and subscribe. Makasih bang. Anjir. Dimas, halo Om. Di situ cuacanya panas ya? Iya, panas sekali. Aku keringetan loh. Anjir. Mana AC? AC apa ya? Mau ngidupin nanti kedinginan. Susah. Dimas, di like ya Dimas ya. Memang kau penonton ayah paling setia kau emang. Dimas siapa itu ya? Dimas Putra Nugroho. Oh, itu kayaknya dia juga nonton di channel aku deh. Jangan lupa mampir ke sini Dimas. Putra Nugroho, channelnya Putra Nugroho. Dari sini di sini dari pagi gerimis terus. Enak, Palembang udah mulai jarang hujan di Palembang. Nggak tahu lah aku. Udahlah biarin FC 1-2 mah. Keringetan aku. Ini ada siapa aja nih, Des? Suara siapa tuh ya? Rangga. Rangga nggak nyanyi, dia suara siapa itu? Suara aja tuh. Hai. Nah, bukannya udah robot kita. Emang ya? RR lah sini lebih rame kita. Kita lawan cheater itu. Kita lawan anak-anak RR. Iya. Terus gimana? Biar mereka lihat kau mainnya gimana gitu loh, Put. Ntar ya. Kita cari rumah orang gitu loh. Kayak kalau GFC suka nantang. Ponglay. FC 30 hari dia enak banget ya. Kita nggak punya duit mau FC lah. 3 hari gerimis sama mendung sini cuacanya Om. Astaga, enak kali. Di sini panas loh, keringetan Pak. Mana aku pakai baju hitam lagi. Juga hitam lagi. Putih loh, Nobunaga nih putih, ganteng. Mirip genteng kan ya? Anjir, DSC bomnya. Ya Om, aku pengen lihat main Putra yang katanya cheat. Iya memang, makanya dia nggak mau main RR, ketahuan ya nanti nge-cheatnya. Makanya dia kalau live main BM terus. Makanya nggak usah mampir ke channel dia lagi lah, Dim. Tuh loh, dia nggak mau main RR. Ke channel Ayah ya terus ya. Sakitnya. Waduh.
Lo ke bawah, masuk ke bawah aja, masuk ke bawah. Nice, gitu mainnya. Nice. Mati dia Rangga. Aduh. DSC loh bomnya itu. Gila. Ceder, gak habis-habis. Nggak bisa habis. Sakit kali loh. Udah FC masih sakit, ayah. Enggak, nge-cheat, ada nge-cheat musuhku. Yuk, yang nonton yuk, di subscribe yuk. Itu hadiah login kenapa harus LC males? Iya, itu memang. Musuhku LC terus, gila emang. Gilang dia itu orang dapat bom. Rivaldi home, Somgo rata-rata anak-anak APC semua ya bang, Rivaldi. Nggak juga, ada yang pakai Kris, kotok-kotok. Yang APC paling 10 orang doang loh. Jarang yang pakai APC kalau main RR. Paling 10 orang. Ya, yang lagi di channel Ayah jangan lupa mampir ke channel Putra Nugroho. Jangan lupa direport ya guys. Kalau cara Nobunaga harus di ini terus ya, di share. Kena baca dong. Rivaldi yang mana caranya? Itu ada pangkat gede loh, minus loh, nggak ada akhlak loh. Udah FC pun dia. Dani Premium ikut, ayo boleh ikut bang, jangan lupa di like and subscribe. Dani. Absen dulu, siap Dani. Di channel Ana, di channel Ayah Dani jangan lupa kau. Kau belum ada komen, iya. Dani siapa ya? Dani yang mana ya? Dani si anak baru yang Tokugawa. Oh. Mau nonton channelnya Putra tapi isi semua suara mic berecek katanya. Oh. Ini siapa yang ngomong? Dimas. Mic bud, benerin bud. Ya nanti ya beli, nunggu. Belum ada duit bang Dani, bang siapa bang Dimas. Iya, katanya YouTube-mu suaranya berecek semua. Kenapa itu bud? Tapi sekarang udah mendingan Mas Dimas, nggak berecek banget. Anjir gak ada yang ngeplan. Kalau nggak gini aja, bud pakai bahasa isyarat aja kau live. Oh, bener juga ya. Panasnya, oi keringatan aku, oi buka baju lah aku main ya, boleh nggak buka baju di YouTube ya? Boleh kali ya? Put, kau nggak ada mukanya Put, kayak mana orang mau nonton kau Put? Nggak punya ya. Oi Put, Apa ya? mukamu mana? Mukamu di live Punya katanya. nggak punya. Di channel Putra nggak ada mukanya, channel Ayah ada katanya. Ganteng Ayah itu. Channelku ada. Hah? Channelku ya. Iya, Rangga pun ada itu loh. Subscribe juga ya Requensi ya. Jangan repot ya. Buka baju dong aku main PB. Gak ada urusan. Panas, oi. AC ya? Enggak. Kayak mana ya? Kalau AC Ayah hidup semuanya, turun pun. Naikin lah. Dayanya gimana sih Ayah? Udah Put, udah dibesarin dayanya. 4 loh AC di rumah ya nih. 4 AC, 2 kulkas. Serius 4 ya? Kan 4 rumah ya kamarnya. Berarti per bulan berapa tuh? Per bulan sekitar 4 juta lah listriknya. Bohong. Nggak percaya 4 juta listrik ya. Astaga, kau dibilangin Put. Absen Put, sahabat KCM, halo. Absennya Dani Premium. Oke Dani, kau mampir ke tempat channel Ayah dulu baru ke Putra. Astaga kau ini. Rangga nama channelnya apa? Mending ganti aja Om, namanya susah kali carinya. Bener Rangga, ganti nama channelmu dulu. Ada saran dari subscriber aku Dimas.
namanya? Rangga. Ah jadi gak enak ya nanti diganti. Udah Gan kebiasaan orang lihat itu. Enggak, ganti aja. Contoh gini loh, Rangganya Katana gitu. Anjir bos. Susah emang namamu Requincy. Gimana orang nyarinya susah. Susah loh, bener. Air Quincy tambah X doang. Susah, dibilangin nggak percaya. Coba Ellen Romi, ya, gampang. Putra Nugroho, gampang ya kan. Nama aslimu aja, Rangga apa? Rangga Gondrong apa? Rangga Tato, misalnya gitu. Anjir. Enggak tato. Nggak Pot, bener kan? Bener ya? Matiin aja. BB udah las itu. Berdua. Udah lah, aku op dulu. Ngapain kau op? Astaga, Rangga. Lanjut malam ya, pengen nyore. Kalau punya nama mah gampang bilangnya, orang lain carinya susah. Nah itu loh kata si Dimas. Kalau yang punya nama mah gampang bilangnya, orang lain carinya susah. Bener Rangga, gantilah namamu. Buat aja Rangga Katana, kalau nggak Rangga Gondrong itu. Gampang. Oh Rangga Gondrong, cari. Karena gini, kau coba cari Elon Rome cuma satu loh. Kalau di YouTube loh. Pasaran lo ya kalau Rangga Gondrong gitu, Rangga. Ya nggak apa-apa. Kayak si Tompel ya, PELICR, gampang kan namanya, nggak usah susah maksud ayah tuh. Lihat Cahwiguna, itu aja kan gampang kan? Namamu aja ganti gampang kok. Itu kalau ganti nama langsung bisa ganti loh Rangga. Nanti traffic. Iya nggak usah nunggu-nunggu, Oh iya tahu ya, coba nanti pas dicari nanti kadang nggak timbul. Soalnya udah kebiasaan pakai dicari itu Requincy. Ya udah, nggak saya biar banyak subscribermu maksud ayah kayak gitu loh. Kau gantilah coba. Kau kan buat channel YouTube kan supaya banyak subscriber Rangga. Jadi orang gampang nyarinya gitu loh. Nggak susah orang nyarinya. Yo guys, jangan lupa di subscribe ya. Yo Gini deh Rangga, nggak usah jauh-jauh. Siapa yang anak baru yang 3 kali ganti nick itu? Rizky ya? Ya kalau itu kan 3 kali ganti nick loh. Karena kita bilang susah namanya, udah dia buat jagonya BM Katana. Ya. Namanya kan agak rada-rada kejepangan gimana kemarin tuh kan di DCN kan susah nyebutinnya itu. Chain headshot. Chain headshot. Requincy, kalau nama YouTube mending nama sendiri aja biar orang gampang tahu. Requincy gimana orang mau hafal lah, bener loh. Dengar kata ini loh, kata subscriber itu loh, ini Rangga. Nanti lah tak pikir-pikirkan nama yang mantep lah, yang lebih enak dipanggil. Udah Rangga aja. Rangga Rangganya banyak Katana. kan ya? Gila, ayah tuh 243 video loh, gila. Banyak kan? Aku aja baru 35 video ya. Kau lihat jam tayangnya ayah itu loh, yang ayah bilang tadi itu loh, udah 2000 lebih aku jam tayangku. Kau masih 2 jam loh, Put. Ayah udah 2000 jam, 2800 jam. Lah, aku baru 2 hari ya. Makanya aku bingung yang kau kemarin dapat subscriber yang kau buat video tuh apa orang nggak ada orang nonton lama gitu loh maksud ayah itu. Yang di channel
Ayah Nobunaga bisa mampir subscribe ke channel Putra Nugroho. Headshot. Kita lagi collab nih guys. Lagi collab. Kayak sakit aja kan collab. Collabs. Chain headshot. Sama ya, kalau misalnya mau yang nonton di channelnya Putra, jangan lupa mampir ke channel Nobunaga Katana atau Elan Rome. Eden absen ya. Oke Eden, makasih Eden. Jangan lupa juga itu absen juga di YouTube-nya si Putra tuh. Terus report ya, jangan lupa di report. Sambil nonton YT nih, terima kasih. Chain stopper. Channel Helmet protection. konsisten. Yang lagi join, Chain headshot. jangan lupa di like and subscribe. Chain headshot. Ini maaf ya yang nonton ya. Ayah buka baju karena panas sekali loh. Porno. Enggak, panas. Jadi kalian bisa lihat kayak mana badan ayah bagusnya ya kan, sterek ya kan. Sterek. Petak-petak badannya ya kan. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Stopper. Headshot. Yeah. Chain headshot. Chain headshot. Yo guys, kita mulai guys. Sini dulu guys. Chain headshot. Chain killer. Chain killer. Wah, dia di atas guys. Tokugawa. Rajalela ikut mabar Om sampai jam set 6. Oke Dimas, sini Dimas, join sama ayah sini. Publik 1 saya per 6 room 3 ya. Tapi ayah mau aku minta tolong jangan musuhan ya. Headshot. Nanti minus parah kau nanti. Iya. Chain headshot. Ya kan, Senggol Nobunaga nih bos, ya kan, senggol dong, ya kan. Nobunaga nih bos, senggol dong, label. Chain headshot. Alien ini bos. Hah? Alien nih bos. Chain headshot. Ayo bos, udah bos. Waduh, mati. Anjing dibaca gua tarik emang nih kurang ajar. Ya. Ayah new prokonya biasa aja dong. Enggak Put, aku nih badanku yang panas Put. Astaga, bunyi terus. AC4 buat siapa aja ya? Hah? AC4. AC Pak maksudnya? Oh, ayah pakai AC4 buat siapa aja? Headshot. Apa sih 4 tuh? Ya kan Oke. kan rumahnya kan 4 AC Put. Oh, Chain headshot. Ya anak ayah 2, satu kamarnya. Ya kan? Satu istri Iya. ayah, satu kamar game. Mana kau itu? oh iya. Kamar mandi pakai AC. Enggak lah. Gila kau nih. Kau kan nggak, oh kau belum tahu rumah ayah 3 tingkat kan? Belum tahu. Belum tahu ya. 3 tingkat rumah ayah lo. Yang tingkat yang ketiga, istri yang kedua. Itu. Serius ya? Bohong. Bilang nggak saya kan. Nobunaga nih bos, senggol dong, selebel. Nanti Headshot. Enggak. istri yang kedua lagi. Anjir, bapak-bapak katanya. Terima kasih ya, Om, makasih Om. Jangan lupa di-subscribe ya. Siapa yang bilang aku bapak-bapak tadi? Chain headshot. Jago nggak bapak-bapak ini? Jago kan? Ayamnya kayak setan gitu ya.
Anjir, kayak setan dong. Bukan alien, Put. Berarti lebih ngeri ayah, Put. Headshot. Setan dong ayah dibilang nggak, Put. Chain headshot. Hampir sini guys, boleh guys ke channel Putra Nugroho guys. Tapi dia lagi main BM, guys. Bukan main RR, guys. Nggak usah, guys. Ini RR. Dia nggak RR, guys. Kayak setan dibilang ayah loh. Ayamnya gila emang. Tapi maklum lah guys, ini FC guys. Kalau polos cacat aku guys. Kalau polos biasa ngekill 40, 50 guys. Kalau FC bisa lah guys, 80, 90. Buset, lah gua pakai baju kata si Roy. Iya Roy, panas sekali Roy, serius lah. Biar kalian lihat juga lah Roy, badan anggota gimana kan bentuknya. Putra, Bang Dimas Pradia Putra, jangan lupa di like, udah subscribe ya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Astaga, ayamnya kayak setan katanya, gila, Nobunaga katanya. Bujet, bukan buset loh, bujet. Itulah guys, kalau FC guys, kalau 62, 70 biasa guys. Bujet katanya. Itu bahasa gaul ya boleh? Ya bujet itu ya? Headshot. Iya kali ya. Masa kok nggak tahu bujet? Bukan buset, bujet. Protection. Napping capek juga ya. Kalau bot, Kalau napping udah lama capek juga ya. tapi nggak lah Put. Ini kan barunya login. Aku udah dari tadi mainnya. Headshot. Ayah dari pagi main loh. Kayak si Eden itu loh. Tahan aku nggak ke kantor loh. Chain headshot. Chain headshot. Bujet. 68 dong. Jangan lupa Bujet. subscribe ya guys. Oke. Yuk, yang nonton ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Bujet. Nah ini si Dimas King nih, Reking. Loh, digantinya BM dong. Bujet. Yuk, yang nonton yuk, jangan lupa di like ya, di like, di share, di subscribe kalau belum. Kak only cheater record katanya. Mana ada mau main BM? Ah, kau ini. Share RR kita ini, siapa namanya? Dani. Tokugawa. Ah, sini Tokugawa, sini. Tokugawa. Dapat room kecil. Asik bujet. Tokugawa. Waduh. Bujet. Bikin room RR om ini udah aman. Kau Steam aja di Dimas, nggak usah kau musuh-musuhan. Minus parah nanti kau. Dimas akunnya mana ya? Reking. Oh. Dia mau masuk katana. Dia mau masuk katana, tapi belum bisa CN itu loh. Aku bilang sama dia, nanti bentar lagi mau giveaway kalau mau CN, aku bilang kayak gitu. Bujet. Guys, yang di channel Putra Nugroho jangan lupa mampir ya guys. Channel YouTube Ellen Rome ya. Oh dia yang nonton 2 orang ya? Masa sama ayah 3 selisih satunya kita. Bujet. Tapi gini Put, kalau kita live streaming ini jumlah jam kita Put lumayan agak enak Put daripada orang yang buat konten ini Put paling hitungan detik kayak gini aja berurusan. Nah itu loh Put, ngerti nggak? Iya sih. Dani stay di sini. Oke Dani. Kau juga udah kau subscribe belum channelnya si Putra Nugroho Dani? Sini DS Dan.
Udah beli mouse kau ya. Kok basecampnya aku hilang ya Om? Loh, kok bisa hilang? Gini cara mau dapat basecamp. Coba kau restart dulu PC-mu, terus restart dulu modemmu. Matiin sekitar 15 menit modemnya. Biasanya kayak gitu. Kalau aku ya. Mungkin. Mm-mm. Bujet. Udah ya. DS ini lah Dani. Aduh. Astaga si Dani ini. Aku kangen dengar suaramu. Iya, suara. Dengarkanlah aku Bujet. Putra Oh Imad. Oh, yeah. ada si Imad. Oh, halo Mat. Ada si Imad di sini. Mana Imat di mana? Itu di DS itu. Hah? Adiknya si ini siapa? Edan. Imad sama Yusuf beda nggak? Beda ya? Beda lah. Mat, subscribe Mat, channel gua Mat. Mat, oh Mat, subscribe channel Layar Mat, jangan lupa Mat. Kau belum subscribe kayak kau Udah, Mat. udah ya. Masa? Udah dia udah. Bujet. Mana rombongan si Edan? Kenapa nggak mau masuk katana lagi dia? Itu dia kerja, dia sibuk kerja. Sok jual mahalnya dia? Apa? Sok jual mahalnya dia? Udah Nggak tahu sepi nih, dia kalian sih sana pakai ya, laptop Bang? nggak bisa mic-nya, tapi HP masih bisa stay bongonnya ya. Oh ya udah. Nggak gini loh dan DS-nya pakai HP aja. Kalau nggak bisa pakai PC kau DS-mu pakai pakai apa sih? Pakai HP. Banget lu. Tapi sambil dicas ya, biar nggak habis bateraimu. Tapi memang kalau mau kau stay nonton ya udah nggak usah kau DS, biarin aja kau nonton YouTube aja terus ya, biar nambah jumlah jam tayang. Jangan Dani, bohong. Nggak serius. Nah, lihat ya, channel channel YouTube ayah udah berapa jam? Kau masih 2 jam loh, Put. Butuh 4.000 jam kau coba dah. Pusing nggak kau? Santai aja ya. Hmm. Ayah Ayah live 2000. aja dari tahun kemarin. Enggak lah, mana ada enak aja. Lah, nggak ada Baru-baru. mana ada gimana. Iya 2021 benar, tapi nggak belum nyampe setahun, Put. Belum nyampe setahun. Sama dong. Oke, oke. Belum nyampe setahun loh, Put. Ayah, Put. Udah 2.825 jam. Ayah ngejar jam tayang dulu. Kalau jam tayang udah banyak, ya kan? Nah, tinggal subscriber. Bilang ikut sini juga. Iya, melok kalau makan di sini dia bilang. Bukan tidurnya. Dok lah. Oh, pas. Pas kalau situ. Kan 3 mereka di situ. Cewek-cewek. Kau sama Amang. Pas, Pi. Kau sama yang kecil lagi. Biarlah supir dulu di sini. Ayo ayah, dimarahin ayah. Lagi. Wih. 67. Bujet. Sambil nunggu tinggal mandi katanya loh. Astaga, sepi kali loh. Ini kayak mana nih kita nih? Tokugawa. Bujet. Mulai. Bujet. Keren juga nama Bujet itu ya. Bujet. Coba. Kasih yang udah subscribe. Aduh, cuman nggak bisa live ya si Dani. Kalau live aku mau lihat bentuk mousemu kayak mana. Coba Dani, kau udah masuk grup belum Dan? Kalau kau udah masuk grup, kalau kau nonton YouTube ayah, foto dulu mousemu kirim ke grup. Coba ayah mau lihat kayak mana bentuk mousemu dulu. Apa yang terbaru, apa yang lama, apa yang gimana bentuknya aku nggak tahu. Soalnya aku bukan pencinta, iya, bukan pencinta apa namanya? Logitech. Juga ya guys, ya nggak guys? Aduh.
Bujet. Aduh, sepinya woi. Hello guys, DS. Gus. Sepi loh, nggak ada orang loh. Kayak mana? Main BM aja kita yuk. Pusing aku main RR ini. Nggak ada orang masuk loh kalau main RR loh. Bujet. RR kita yuk, RR yuk, RR yuk. RR, BM. Aku baru use ini loh, baru use apa namanya? Bom air loh, bom gas loh, enak kali. Astaga. Sakit hati aku tadi loh. Main orang pakai bom gas, ayo. Baru Pak beli aku bom gasku. Bujet lah kalian itu, bujet. Guys, saran titel Chris. Pakai RD3 aja, RD3. RD2. Boleh kalau aku RD3, apa RD2 boleh, sama spam bom boleh, sama lari boleh, biar cepet sama lari loh. Bujet. Grup FB, PB nggak ada yang rame, maksudnya grup Facebook, PB nggak ada yang rame. Apa sih Dani maksudmu? Nggak ngerti aku, nggak ngerti. Nggak, kalau grup Facebooknya Nobunaga Samurai Katana belum ada kayaknya. Ayo Bujet, ready? Bujet, kita main BM ini yuk. Oke, ready Bujet. Oke, akhirnya bisa main BM. Nggak lama-lama nunggu. Yuk, yang nonton yuk, di subscribe ya. Aja. Di like, di komen. Sekalian itu cari yang namanya Putra Nugroho. Kalau Requincy susah nyarinya, nggak usah cari. Bang mau join siap CM, always wanna fly. Oke, yang mana carmu always? Tapi jangan lupa subscribe dulu ya always ya. Oke. Bujet. Yang mana carmu always wanna fly? Mission success. Maaf ya aku nggak pakai baju ya, panas soalnya. Let's go. Bujet. Enak kita satu rumah aja Put kalau main Put, itu loh. Kenapa lah kok nggak misah-misah gitu Put orangnya? Gak apa-apa ya. Fire in the hole. Woi, sakit. Fire in the hole. Headshot. Triple kill. Fire in the hole. Bujet gak kena di BC. Bujet. Fire in the hole. Oke, yang nonton yuk. Aduh, terima kasih ya. Always wanna fight. Subscribe. Jangan lupa loncengnya ditekan ya, loncengnya ya. Cover me. Jadi kalau misalnya aku login bisa tahu gitu loh, bisa nonton. Nggak mau ayah tahu kalau lagi trap. Orang, oi. Ya ampun. Itu loh, ya ampun, kamu gawat gak lihat. Bujet. Dani. Nice, Dani. Lorong. Berarti main-mainin aja. Bujet. Bomb exploded. Udah di like ya. Oke, makasih Gustamar. Mission success.
Yuk yang lain yuk. Jangan lupa di Oh, subscribe. Bang Gus, Subscribe Bang gratis Gus. loh. Oh, Bang Gus. Nggak bayar Waduh. subscribe. Kalau kalah gue unscript bang. Oh oke. Mudah-mudahan nggak kalah. Headshot. Yang penting nggak cheater aja musuh kami. Aman. Yeah. Fire in the hole. Dia bujet. Live sama itu. Nice, tebu gawah. Fire in the hole! Oh, pakai Chris dong dia. Chris Dragon dia pakai. Fire in the hole! Tebu gawah aja. HS dong. Bujet. Anjay. Udah di like juga nih. Thank you Bang Gus. Mission fail. Let's go. Makasih Bang Gus. Jangan lupa sub YouTube Gremda. Nah, boleh. Tuh yang lagi nonton. Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Arti Gremda tuh apa, Bang? Cover me. Tahu bang. Go, go, go! Fire in the hole! Gremda apa kamar yang mana sih YouTube-nya? Emang Gremda ada YouTube? Bomb has been planted. YouTube main ini loh. Hah? YouTube main apa sih namanya? Oh, dia main judi. Iya, YouTube main judi. Enemy Nggak usah di subscribe. Oh, main judi bagus. Siapa? Tahu bagus katanya main judi. Nggak usah, ngapain? Bujet. Mission success. All right, let's move out. A point! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh, tak bintang satu nih tolol. Fire in the hole! Fire in the hole. Mati guys. Fire in the hole! Fire in the hole. Pintar tuh orang. Tong ditembak dong. Go, go, go. Bujet. B. Mampus. Ini hoki. Oh, Maaf dulu aku. Judi bagus. Anjir masih Mission lobby. success. Okay, kenapa let's off go. bagus? Ini, Rangga. Kan mau nyore ya. Biasa ya, mau nyari cewek dia ya. Bujet. Naik CRF ya nggak? Terlalu lama sendiri. Tunggu. 71 nih guys. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Mantap. Ya nggak? Wah, Oke, Rangga. fire in the hole! Aduh, nggak mati dong, astaga. Bujet.
Itu bang, gua ARP Jack, boleh join kak ARP Jack. Oh boleh join, boleh. Yang penting tahu ini ya, bersih mainnya ya. Cover me. Boleh. Nanti tunggu stop login dulu ya. Login ini belum ada stop login. Kalau misalnya stop login nanti aku bilangin. Yeah. Fire in the hole! A point! Halo guys. Halo. Jangan lupa subscribe ya guys. Tom, Yang nonton ya, Adam, di like, di share, di komen. Ini bang, bagus. Sabar. Udah nyala. Bomb defused. Om, ikut. Apa sih? Mission Dalam fail. rame. Okay, let's go. Om ikut tapi aku cheat. Kurang ajar buat nama Melodome, kurang ajar. Siapa lagi itu? Siapa kau buat jalan duduk nama aku? Om ikut aku cheat katanya Put. Wah kau. Namanya nama ayah dong. Namanya siapa? Fire in the hole! Tahu yang ganteng siapa ya? Fire in the hole! Fire in the hole! I'm in Fire in position. the hole. Oh, Headshot. Jujus dan Seyo, jangan lupa di subscribe Bang Tino Amin Wasutio. B point! Jangan di like ya Bang. B point! Makasih udah mau mampir. Halo semuanya. B point! B point! Kabel lu kali Put yang tersebut. Makasih Bang. Asik. Wow, kok Has punya been lu planted. nggak lihat aku. Udah jarang tapi keset-kesetnya ya. Masih. Jarang ah. Kalau di Ini gue sampai dengerin. Enemy spotted. tadi kayak masih gue liat. Halo, jangan lupa di like dan subscribe. Nobunaga Katana boleh gak? Oh, wak kau. Bisa ya kau buat nama aku ya. Kau mau aku blokir kau dari sini. Mission success. Kurang aja nama gue dong. Nama channel YouTube-nya nggak ada lah. Fire in the hole! Ayo Dan nih koper aku Dan. Koper ayah Dan. Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Jadi kebaca. Fire in the hole! Go. Fire in the hole! B point! Fire in the hole. Go, go, Fire in the go! hole. B point! Headshot. Nggak ada yang ngoper aku dong. Cover me. Bujet. Bomb has been planted. Ede login. Mat. Gua nggak menang, nggak gua subscribe. Apa ini Aduh, Virgo? cheater guys. Ada lagi Put. Tadi katanya kalau aku kalah nggak di subscribe. Ini kok aku harus kalah, enak kali. Nggak usah kau subscribe pun nggak apa-apa lah. Mission success. Astaga. All right, let's move out. Masa nyuruh ayah kalah lo? Sombong bang. Fire in the hole! Oh, nggak bisa Nobunaga tadi bos. Senggol dong. Level. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole! Banyak banget cheat ya. Fire in the hole!
Baru selesai kok tiba-tiba BM. Iya. RR sepi tadi. Siapa tuh ya? Si Dimas. Fire in the hole! Dimas Ini Nugroho. Bang Dimas 138. Main bareng. Enggak, dia di room ayah kok, cuman lagi tekan inventory AFK. Tinggal ready aja kau. Wah, hampir kau ditembak tong itu loh ke bawah. Hampir kau mati. B point! Sakitnya. Kuli pabrik ICR. Kau main RR kaput? BM kah? Nice. Bang, Hujan, mau RR nih, menang. room berapa? Bomb has been planted. Server room berapa om? Oh, server 1. Waduh, pecah dia. Server 1. Server 1, publik 1, server 6, 3. Kalau aku publik 1, server 1, publik 1, server Bomb 3, room defused. 8. Dia main RR, main BM sini, gabung sini aja. Selebel. Mission failed. Dimas, Prasia Gepuk Mabang, Mabar RR yuk, ayo. Fire in the hole! Gak kuat kitnya. Kagak. Fire in the hole! Ada orang lain? Fire in the hole! Nyangkut dong aku, anjir. Fire in the hole! Mana nggak ada? Itu di blue 1 sama di red tuh tadi udah keluar. Waduh. Wah, di situ si cabe lo, nggak lihat aku. Go, go, go. Bomb has been planted. Wih, bunyi apaan sih itu ya? Red team Selebel. Apa, Put? Jangan niup-niup. Panas, Put. Sini, Ya, sini, niup, sini, niup. sini, sini. Ya mau mabar yuk, sini, sini. Oh dia nikah ini ya? King 198 RX ya? King, ya itu si Dimas. Laporkan, blokir kau. Mainnya jago juga ya, Dimas. Jago emang. Pakai dual dia ya? Dua kotok-kotok. Heeh. Imat, kau mau musuhan, Mat? Iya, gak apa-apa ya. Serius. Iya, iya, iya. Kau nggak nyesel nanti? Bisik kau, Mat. Hah? Bisik kau, Mat. Gak apa-apa ya. Udah ya. Kau GB lu sana ya. Fan-fan ya, fan-fan. Nanti kau lu sana nanti ini tahu banyak lu semua. Woi, dari cheater. Okay, let's go. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. Nice
Aduh, kena pula dia. Ada tuh Dani. Mana, Mas? Aduh. Guys. Belakangmu Dani. Oh, si Dani nggak lihat ya. Jet. Semangat Bang. Ah, Oke. itu cheater nggak sih? Siapa? Ah, no recoil juga anjir. Si Raptal tuh temen lu. Wih, gila dari kau. Sama-sama cheater, Put. Mission fail. Aduh, Yeah. minus. Pang. Let's go. Anak bang. Nongol HS nggak tuh? Fire in the hole! Kalau pakai helm Put gue ya, masih aja HS dulu sama dia. Enemy spotted! Dia mau one hit bang. Iya. Jaga mulut bos. Buset dah bos. Fire in the hole. Kalian berjoin. Fire in the hole! Put. Aduh, Oh, iya, oh, iya. aduh, gas pula si Mat lo kurang ajar. Ada juga ngebom itu ya. Iya. Helmet protection. Itu ya. Helmet protection lo bisa lo. Cover me. Bomb has been planted. Headshot. Fire in the hole! Astaga. Bom air itu, bom gas itu. Aduh. Gimana gua nggak minus ya? Minus 1 orang habis yang mau di kill aku. Masuknya Putra banyak kill. Nah, kan itu saya bilang di rumah ya aja, Dimas. Kau masuk room Putra. Mission fail. Bujet. Kita Oke, gantung let's go. anjir. Langsung HS Put. Ya kan? Ayam. Fire in the hole! Fire in the hole. Aduh bagus. Fire in the hole. Cover me. Gua ngeliat gua Fire in the hole. dua tuh. A. Headshot. A. Fire in the hole! Fire in the hole! Malah Bujet. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go. Nice shot. Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole! Cover me. Jangan lupa di like and subscribe. Fire in the hole. Enemy spotted! Fire in the hole. Ya nggak ya guys? Ya nggak guys? Enemy spotted! Cover me. TB. B point! Iya asli makin banyak loh. Capek lu main. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gila Headshot. ya orang main pada FC mulu ya Bang Gus ya. Duitnya banyak banget. B point! Rezeki orang. Affirmative! Sector clear. Enemy spotted!
You take point. B point. Mana lu bagus? I'm in position. Helmet protection. Habis ini ikut Om. Oke. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Enemy fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Enemy spotted. Fire in the hole. Jin. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, Fire in the hole. Kali lo. Wah, kau lah bom itu. Fire in the hole. Go. Enemy spotted. Go. Ngeri yang live karakter polos. Mission Iya. success. Okay, let's go. siapa yang karakter polos guys? Saya doang guys. Kau pun. Fire in the hole. A point. Fire in the hole. B point. Ya, anjing. Mental. Bomb has been planted. A point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Astaga. Mana ini temen ini? Siapa tuh? Siapa Astaga, sana? ada si Ilham bro. Ngen ya. Live ya? Live siapa tuh? Ilham. Ilham, mampir ke channelku Ilham, Putra Nugroho Ilham. Okay, let's go. Lagi live aja nih ya. Jangan lupa subscribe, like ya. Oke, sabar. Go. Aku di subscribe Ilham. Fire in the hole. Ya, Fire in the hole. Oke. Go. Ya udah ke live. Go. Fire in the hole. Putra Nugroho. Ada nggak? Oh. Ada. Go. Wah ampun. Nggak kena. Go. Cover me. Putra Nugroho. Ada. Go. Oke, udah semua guys. Wih, thank you Ilham. Ilham tinggal di mana Ham? Jawa I'm in Timur. position. Jawa Timur. Ya. Kamu Ah, cek itu mana, ada Bang? orang Jawa Timur itu. Siapa? Mas Mat. Halo. Kowe wong Jawa Timur kan? Iya. Ilham Mananya? Afandi. Oh. Surabaya deh, Surabaya. Surabaya. Aku Jember. Lu Jember. Kumaha da, Mang? Salah. Hmm? Itu Sunda. Itu Jawa Barat. Umurmu piro Ham? Umurku ke 15. 15. Naik kene nang kono, Ilham, naik kene nang kono. Bomb has been planted. Ilham, Kenapa? naik kene nang kono. Taunya itu Apa? doang. Aku rapopo itu jawabnya. Sini. Ntar ganti akunnya nggak apa-apa.
Mission fail. Ganti akun dulu ya buat like. Okay. Oh, polos juga. Oke, nice. Buat like kata dia ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Neng kono. Cover me. Wah, lampung na bokong aku dari mid. Enemy spotted! Gak ada orang jaga mid ya. Astaga. Fire in the hole. Mampus aku. Gak ada orang jaga mid. Kena bokong lah ya. Affirmative. Gak ada otak ah. Go, go, go. Oke, udah. Oke, Julian. Fire in the hole! Cover me. Fire in the hole! Cover me. Affirmative. Woi, Enemy iya. spotted! Goblok guys. Jam Sport katanya tempat para streamer. Hahaha. Iya bang, terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe ya bang. Boleh bantu supportnya. A point! Ini aku Ilham, M Julia Dwi. Oh, halo Ham. Halo Ilham. Itu punya siapa Ham? M Julia Dwi. Akun siapa? Oh, Cover me! apa namamu M Julia? Iya, itu nama aku asli. Oh, Bomb Kalau defused. Buat ayah ini akun banyak biar cepet. Mission success. Ya, untuk ayah aja, untuk ayah ya. Yang lain jangan ya, Ilham. aku juga boleh dong. Oh ya Jangan udah, Ham, ya. mau subscribe Putra Nugroho jadi gak jadi ya. Ah, Iya. Fire in the hole. mau dong di subscribe. Tapi SMP kelas berapa? 1 dong. Apa Fire in SD? the hole. Fire in the hole! Oke, sudah semua. Wih, makasih. Double kill. Udah, M Julian Dwi, thank you. Sudah main Put. Udah nih, bentar lagi. 20 kill lagi. Ilham main PB nggak Ilham? Kenapa? Main PB nggak? Main lah. Main lah, sini Mission lah. Paling success. jago nih All gitu right, gue. let's move out. Mantap. Lebel, enggak? Headshot. Kasih lenglay dulu nggak? Wang Lei. Ayo, orang ini Tokugawa kok malah diem? Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Kok AFK Tokugawa? Ayah katanya mau Warclan. B point! Mana klienmu? Ayo sini. Jangan sekarang, aku masih sekolah dan belum main. Triple kill. Oh, masih di sekolah, Rang? Enggak, masih sekolah jadi nggak boleh main. Malam minggu sama minggu boleh. Ya udah mau ya. Malam minggu. Oh, malam minggu. Malam minggu sama Minggu. minggu. A point! Kanan lah. Aku habis Yang live cuma 2 orang. Iya. Shot. Oke dah, nonton ayah dulu aku ya. Bye bye. Oke. Bye-bye. Killer. Nonton aja ya sampai berjam-jam ya, nggak apa-apa ya. Sambil cas HP-nya ya. C aja ya kan. Putra 1 menit aja nontonnya ya Putra. Pangloy. Pangloy Put. Ini gimana mau nyari viewers ya, Bang? Siapa namanya? Bang Gus. Ngapain Bang? Ya rame. Nggak apa-apa. Ntar gua ada
Mungkin dia pengen subscribe. Chain killer. Wang Lei. Mission Ya, kalau main RR success. mah isinya itu aja, Pur. Widih, ayah kekar juga. Kekar lah aku kan anggota kau ini kayak mana? Cover me. Boleh lembek-lembek. Bekar apanya? Lu otot semua badanku pun. Otot kawan tulang kosti. Fire in the hole! Gua kira kok Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Bukan itu Bang Ren. Saingan Asmi nih. Wah ampun aku yang HS dong. Oke. capek. Mission fail. All right, let's move out. Double kill. Live to polos, kenapa dia jadi marah-marah ya? Fire in the hole! Halo yang berjoin. Fire in the hole! Wih, makasih yang udah subscribe. Siapa Aduh. yang udah subscribe? Fire in the hole. Udah bisanya di mas bokong. Dari JP bisa masuk dia lo. Nggak ada otak semua temanku ini. Bisa ya kena bokong. Aku amat siarannya. Terus yang gimana dong? Gak ada yang komen. Kalau ada yang komen enak ngomongnya. Terus kita mau ngobrolin apa? Cintaku padamu lah. Debek-debek. Aduh, cintaku padamu. Coba. Wang Lei, Wang Lei. Tarik. JP tuh. Rede, woi. Sebelah udah rede. Sector clear. Hai. Hey, fall back. Aduh. Aduh, baru main udah begini. Lu main lu udah ada WP aset. Wih, ada yang subscribe tuh. Kok nggak ada mukanya ya? Gabung dulu ya. Oke Dani. Siapa tuh yang udah subscribe? Kita lihat dulu guys. Fire in the hole! Salah lempar bumbun nggak kena dia lo. Di Rens RZ. Oke, thank you. Mission fail. All right, let's move out. Bener kan ya? Cuma ayah aja yang sok pedean, ganteng. Padahal mah ayah mah gak ganteng kan. Astaga pun. Aku ganteng. Nobunaga nih bos, senggol dong. Lepet. Aduh. Shot. Aduh, jangan terlalu Fire in the gitu. hole! Iya benar. Fire in the hole. Si Jaki nggak dapet. Si Jaki A point! Enggak, dia lagi yang kayak dua Fire in bang. the hole. Kadang dia main BM mulu tuh, sekarang Jaki. nggak jadi angin apa? Fire in the hole! Mungkin mau BM kali bang. Kadang kan kalau diajak war, gak enak kan. Misalkan butuh orang, terus kita main Triple kill. RR gitu. Fire in the hole. Ini LS. Headshot. Blue team. Wang Lei 21 ayah Wang Lei. C. Aku kill 31 di BM bang Gus. Percaya nggak bang Gus? Ya percaya aja selagi ada bukti. Sini. Ntar dikirim, ntar dikirim. Mat. Ntar dikirim. Kan Mat. Kau Mat. Bentar reload ya. Nggak percaya. Itu reload masang cheat dia. Aku tahu. Ya. alibi relock gitu ya kalau udah Gitu. udah kalah begitu emang. Gitu kan. Kena mental ya kan. Iya. Jangan lupa like dan subscribe. Boleh bantu supporter dengan di donate.
Jangan lupa juga donate punya Elon Rome ya, YouTube-nya ya. Agak mati-mati si Jaki. FC itu dia. Elon Romeo udah duitnya udah banyak guys. Gak ada guys, udah habis semua tuh guys, udah di giveaway. Kosong itu. Om slot 1 dong buat aku teman. Oke, mana kau? Mana? Halo, yang baru join. Suruh temanmu di subscribe ya channel Ayah ya, jangan enggak ya. Oke, aku kick yang digimon ini aja ya, Dari bentar. mana ditembakin ya Allah. Kau pilihlah temanmu yang mana. Pilihlah temanmu, ayo. Woi. Ayo di komen. Maaf ya ada delay. Tapi delanya laman ayah lu daripada lu put. Iya benar. Emang kenapa? Slot ya. Hah? Slot. Kok tahu Bang Gus? Oh, slot sini. Hah? Pindah Kok lah. tahu? Iyalah. Kalau kau di sana auto lose. Enggak lah, tapi kan nggak minus. Iya, walaupun nggak minus, kan udah bilang auto lose, pasti lose di sana, nggak mungkin menang. Ada nunggu Halo, nih, Mas. halo. Tenggel dong, selevel. Jangan lupa di like and subscribe. Oke. Matikan dulu AC-nya, nanti turun pula. Mak Dean, aku matikan belum? Masih anak-anak tuh, Mak Dean. All right, let's move out. Apa yang turun? Go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh. Fire in the hole! Kanan Fire in the 1, hole! 2, 3, 4. Fire in the hole. Buset, WP-nya siapa ini ya? Fire in the Mana hole! gua tahu tuh. Hey, Gua fire in the hole! nggak beli gue WP. Fire in the hole! A point! B Gak point! mati-mati lu, si Jaki ditembak. FC Bomb dia. has been planted. Iya. A point! Alot kali. A point! Ku kasih perlawanan Bang nih. Oh Mission jangan. success. Mau ikut channelnya Putra tapi bingung suaranya kecil nggak denger. Iya memang. Mic-nya lagi rusak si Putra. Suara siapa? Fire in the hole. Nggak usah ikut yang Putra, nggak usah ikut Ayah aja. Fire in the hole! Bang Lei Put, kecil banget suaramu Put katanya Put. Siapa? Kata siapa? Si Imat, B fire in the Hah? hole! Imat. Ini mah. Fire in the hole! Emang suara gua kecil Bang Gus? Gede ah. Maksudnya Imat kecil apa? Anjir, tahannya bundir loh. Gila nih orang, jihad dia loh. Kiri tuh. Batu. Mati. Anjir, gua. Kena Elon. Jangan ini ya, jangan keras-keras ya, always ya. Mission Takut aku. success. Okay, let's go. Astaga, depanmu Go, pas go, 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 go! Dari mana banyak banget asli dah yang main WP kayak orang PA. Ngentoy. tahu lah gue. Fire in the hole! Go, go, Anjing, putar euy, bangke jauh. B point! Putar euy, astaga. Fire in the hole! RR mat. Udah mati ya, udah mati. Wadah. B point! Cover me! Cover me! Mat kok login mulu mat. Udah, mat. Iya, Mak. Lagi FC biasa. Enggak lagi enggak sibuk, biasanya kerja. Ambil cuti sehari. Asli banget fresh. Itu car mau dijual lagi mat kayak Yusuf. Hah? Itu car mau dijual mat. Enggak lah. Kamu mau dijual ke siapa? Enggak dijual. Si ini mana? Bang Reski. Itu sibuk dia habis lamaran. Oh, Lamaran Reski. Iya.
Serius kau? Nggak ada bilang-bilangnya ya? Kalau Oh, ada yang baru join. tertikut. Okay, Siapa? let's go. RYL. RYL. B point. Studio WP tuh. Oh, RYL. Double kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjir. Kena bom tai dong. Oh, sakit banget, guys. Iya anjir, asli, nggak bohong. Ini si Black ID ini menurut kau WH nggak, Mat? Siapa? Black ID. Pasan aku belakangan terus ya, Mat? Nembok dia kayaknya. Belakangan aja kerjanya. Jangan lupa di subs, guys. Ayah mana Put? Bemjak. Mission fail. All right, let's move out. Go, go, go. Saya, Bem. Fire in the hole. Go, go, go. Fire in the hole. Go, go. Fire in the hole. Wah ampun. Fire in the RR hole. ya, AWP. Fire in the hole. RR mat. Ah, Ya. Fire in the hole. udah dalam base saya. Dalam mat. Astaga, mat, udah dapet kau. Fire in the hole. Udah dapet kau situ. Bom apa itu, Mat? Bom apa itu? Mission success. Bukan bom gas, Bukan, bukan kan? Okay, let's go. Bukan apa itu? Apa ini? Pumpkin. Pumpkin. Sama kayak bom gas kayak itu. Halo, Kredit itu. Jenis juga itu kayak halo Fire Evi. in the hole. Go, go, go. Boleh di like dan Fire subscribe in the ya. hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ikut mabar, boleh sini. Fire in the hole. Jangan lupa di like and subscribe. B kosong. Fire in the hole. Di mid ya, mid. B point. Mid RR. Bomb Woi, Wang Lei kena bantai dia, Wang Lei. Wang Le, tarik. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Go, go, go. Fire in the hole. 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 Meja. Mati. Gas aja nih. Timnya 2, yang nggak ada. timnya 3. Ada dia. Oh, ke atas ya. Oh, gak sakit loh. Astaga, Ya. di situ dia dong. Gak lihat dulu Mission kiri kanan fail. aku mau masang itu. Okay, Mau masang let's apa? go. Mau medik itu. Anjir. Sini kau. Ulangi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Halo. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ah, dari mikro bokong aku dong. Tabrak kena. Fire in the hole. Bisa-bisa ya kena bokong dari mik aku. Ampun. Kemana semua teman-temanku ini?
Tembak mana lah squad A ini? point. Tim balance aktif si kampret. Emang ya? Ya bagaimana dong? Oh iya pindah dia. Rifki, halo cuy, gue DX. Halo Bang Rifki Fahrizal. Jangan lupa di like and subscribe ya bang. Liatin apa nih orang? Jangan lupa di donate boleh. Woi, satu-satu dong tembaknya. Bomb has been planted. Ini mabar Bang DX. Oh Bang DX itu ya. Astaga, nggak kena. Sip. Mission success. Okay, let's go. Kiri satu tuh. Lu kanan. Fire in the hole. Woi, Astaga. Go, go, go. Satu Fire in the hole. kali nembakin aku Bangke gila. kena pentik pasti ya. Fire in the hole. Enemy spotted. Fire in the hole. Fire in the hole. Wih, Cocok. Gila si Sanglet nih, orang sudah di mana dia di mana Sanglet ini? Darah 142. sakit amat itu si dia. Cupu amat nih orang. You take point. Dia tuh siapa tuh? Itu. Aduh, mati. Siapa dia? Tuh udah keluar. Oh, enggak. Di live lu patah-patah. 3 loh darahnya loh. Anjir. Ya menang ini. Pasti menang. Fire in the hole. Ya gak kan. Astaga, nggak kena dong. Astaga, Mindar gua padahal. Nggak jago lempar dulu dia. Okay, let's go. Live gua patah-patah berarti yang ditambahin apanya Bang Gus? Hah? Beatnya ya dinaikin ya? Apa? Kalau live gua patah-patah beatnya dinaikin ya? Lu lihat ini dulu apa? Test speed. Go, go, fire. Terus? Berapa ya? Terus? Double kill. Fire in the hole. Iya, base-nya berapa? Fire in the hole. Fire in the hole. Berapa? Fire in the hole. Pak, nggak tahu. Fire in the hole. Ntar. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Lu Wah, dalam tuh satu mah. pakai bitrate berapa ya berapa? Terus yang ngikutin. Dalam sisanya dalam B. Bomb has been Berapa planted. ada 2? Bitrate 3000 aja Mas Put. Janganlah, Squad sayang. ini kemana lo? Cruisernya lo, Lu aneh berapa lo. bitrate? Emang bitrate 3000 berapa? Lu pakai berapa? Nggak tahu. Ntar aja kali lah. Setting lagi. Ya udah ntar aja. Dalam A itu lo, astaga si Sanglet ini bodoh kali ya. Ya. Bodoh Sanglet ini ya. Fire in the hole. Red team win. Nggak tahu lah aku nggak ada akhlak ya. Bodoh kali. Ngapain kayak selain hidupin? Dia mau pakai ini, mau pakai apa sih?
Pakai apa? Panah. Enak aja. Oke dong, ayah. Belum bisa gabung kah, Bang? Ini staffnya belum login. Kau join aja clan dulu, join clan. Nah, Ya, nanti staffnya kalau nggak misalnya login, cap staff CM-nya login nanti login, diterima. Ada CM kok, ada CM itu. Itu Lagi yang off. itu yang CM. Bohong, staffnya nggak login ya kan? Anjir, dikejar gua lu, Gus. Asu. Bangsat. Ya bilang aja sih ya. Weh, timnya kagak aci nih, Put. Gua udah pakai jumlah. Apaan jumlah? Ya udah pada nangsing ya, enak banget tim lu anjir. Tim gua Digimon. Ada yang ngecit kayak satu. All right, let's move Ada out. Dodo tuh. Cover me. Fire in the hole! Fire in the hole! Dodo tuh siapa? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Yuk, masih ngendok di markas dua-duanya. Markas dua-duanya. Hit satu. Ini hit. Ya kan? Gila. Dapat aku. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, Mendok. Sampai kali baru nengok. update tuh. Yang bener aja update. Siapa, Bro? Di markas, Mas. Double kill. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau PB sepi. Apa lagi? Fire in the hole! Ngerti nggak sih lu? Oh, speed. Kalau PB speed. Kalau PB sepi put. Kalau PB sepi put nah, left ke Samel dong. Hah? Fire in the hole! Cuek. Respect. Mission success. Gue respect. Okay, let's go. Nggak ngerti gua ya sumpah. Fire in the hole! Fire in the hole. Aim point! Orang ngerti. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Orang ngerti. B point! Halo, jangan lupa di like dan subscribe. Wow. Attention. Oh ini. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Rame. Bentar ya. SC. Batu A SC. Batu A SC. Batu A2. Wih, rame. Alhamdulillah rame. Lumayan masuk lagi. Cupu bener gue, nggak apa-apa bang, santai aja. Santuy, nggak ada yang cupu kok, sama semua kita juga. Mission fail.
Dikit lagi, Mat. All right, let's Jangan move lupa out. di like ya. Rizky Farizal di Yang nonton channel Putra jangan lupa mampir ke channel YouTube Elon Rome ya, Nobunaga Katana ya. Fire in the hole! Mohon di subscribe ya, like, share, komen ya. Headshot. Fire in the hole! Double kill. Hey, Fire in the hole! kan ini gue kata bagus-bagus aja. Fire in the hole! Anjir, si Jaki gak Fire in kena the nih. hole! Fire in the hole! Titel garis bang. Ini titel gua nih bang. Udah ngegaris bang, di tapping aja bang. Fire in the hole! Sama kayak LPG itu Mat ya, bom itu ya. You Iya. take point. 1 hit. Coba nanti Mat pinjam kotak-kotakmu Mat. PM. Ini lah. Oke ya, di sini. Ya, habis ini. Astaga. Astaga di bawahnya cuy. Udah ke A itu uy, JKT, uy. Mampir loh. Ya. Pinjam Mat. mission Nih. failed. Enak kayak kotak-kotakmu tuh kayak. Okay, let's go. Enak dong. Fire in the hole! Oh, alamat terlalu amat. Headshot. Wah. Sepula aku loh. Fire in the hole! Dok dia ya. Baru satu anjir. Fire in the hole! Lagi mecahin tembok juga lu. Fire in the hole! Enemy spotted! A point! Astaga. Wih, itu yang Nah, Fire in the hole. buset. Thank you Nas sudah disumbang. Gila lu Nas. Gila Sultan. Team, fall back! Mana juga ya, kembang channel Elon Rome ya. Nas, ini Nas. Nas dia udah banyak kita Nas. Mampir ke channel Elon Ngentot Rome ya, lu, Nas. buset. Ngentot lu. Nas. Gila. Need backup! Donat juga Nas ke channel aku Nas. Thank you Nas, semoga rezekinya lancar. Oh itu ini ya Nas ya, apa? Ultah ya Nas ya? Pajak ultah ya? Di mana kena baca orang nih lo? Thank you Nas, semoga rezekinya lancar. Main binomo tambah jago. Binomo bukan? Gue masih kayak tingkat 90 Put. Bomb has Kita been main planted. crypto aja ya A Nas ya. point! Di. Gua mati dari mana itu, Put? Dari kiri. sekali kan. Mission fail. Udah kau masak nasi itu dong kali Mak Teon. Iya. Regroup, team! Kali ya. Fire in the hole! Udah kau masak nasi. Sudah. Tuh. Fire in the hole! Oh. Panas nih anakku nih. Berapa anak-anak kau mati kan sudah sih kan? Cover me. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Cover me! Fire in the hole! Kok kayak gitu sih pemainnya?
rame kali lu, Jeka lu. Astaga. Nice, Mat. Helm mulu, helm. Enak kali sih Mak, si Ahmad nih. Jadi senjata aja dia loh. Oh, ada mekanik dia. Di base masih Mat. Kita Iya, lu. Salah. Ambil SC lagi kan ada kotak-kotak dual itu, SC. Iya. Oh. Seluruh senjata bisa dipakai si Mat nih. Itu darah ayah yang mati itu loh, masih ada loh di badan ayah tuh, darah 2 belum dipakai. Bisa nggak pakai? Nggak bisa lah. Oh, bisa ya. Kanan. Oke. Mission success. Okay, let's go. Ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Anjing. Itu kenapa ya? Emang kurang jelas ya? Katanya Agak apa kau? Ya kalau apa. Hey, fire in the hole! katanya Goblok kalau orangnya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! kurang kencang apanya sih? Fire in the hole! Di live lu kurang kenceng. Fire in the hole! Need backup. Katanya suruh diubah ke 3000 bitrate-nya. Ya. Oh, Itu si Helmet ayam itu ya. protection. Nggak harus. kau udah mati Mat. Aja. Udah. Pakai apa kau maju? Pakai AWP Pakai maju. AWP. Fire in the hole! Gua sih pakainya kemarin ini put tes. Ini pakai 15.000. Udah gila kali. Iya 15.000 gua pakai. Di BC itu astaga. Saya terbiasa loh dia loh. Musuh sudah deket ya. Mission success. Biar aja Bet, sini Mat sini aja Mat, gantinya Mat. Need backup. Fire in the hole! Cover me. Kurang ajar. Fire in the Kurang hole! ajar nih orang. Cover me! Cover me. Fire in the hole! Need backup. Woi ram. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir, masuk kill-nya Bang. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini banyak. Sekali Bang. Nembak apa lah mereka dicoba ya? Heran aku lo Mat. Apa? Nembak apa mereka tadi lo? Mission fail. Okay, Dalam let's go. ini Mat. Mat, dalam dia aja Mat. Ya. Cari aja. Benar. Cover me! Jangan. Fire in the Nggak hole! di sini aja kalau ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Cover me. Cover me. Gila, nggak kenal lu Banggus lompat lagi dia, sialan. Fire in the hole! Nyangkut itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! B-point! Fire in the hole! Ah, B-point! Di Gila. SC tadi ya banyak ya. Ya. Kaget aku. Kaget aku. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Go. Fire in the hole! Go, go, go! Mat, Fire jaga in Mat. the hole! Ya. Fire in the hole!
Dok dia ya. Headshot. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun ada kurang. Wow, atas semua. Wih. Wih. Oke kali dia lu. Bisa rata kayak gitu ya? Jatuh di flarein. Ye, menang. Asis gua banyak banget ya. Kemana sih orang ini liatnya? Kursornya? Weh, HK ini. Oh, dengar step dia ya. Dengar step apa WH menurutmu? Di denger step ya. Bingung dia nyarinya di mana tadi ya? Mission failed. Let's go. Langsung ya, langsung ya, langsung ya. Cepat. Fire in the hole! Udah, dapat. Fire in the hole. Fire in the hole! Step aja lah kalah kayaknya, kurang ajar. Putih, cing. Kencang ya mereka. Fire in the hole. Ya, Sakit kali bomnya tuh babi. Fire in the hole! astaga. Ah, nggak ada harapan nih. Hah? Hero ini wastaga, Roger ini. Ada Red harapan. team win. Bisa kayak gitu dong, aduh. WA ya los. Kurang ajar. Gak apa-apa sekali-sekali lah. Iya menang terus kita tadi bosen kita kan. Iya kan? Kocak Gaming lihat APC. Bentar. Put viewers lu nggak ada polisi kan? Polis. Lagi gak ya? Okay. Udah, yuk. Udah. Oke. Supaya kotok-kotok nih aku mau fokus ke kepala itu loh. Kalau Krisnya enak badan aja incerannya. Fire in the Wah, hole! Ini lah. Ini yang nanya titelnya ya. WR4 sama S1. Fire in the hole! ada di bawah dulu, Mas. Gaming jangan lupa di subscribe. Fire in the hole! Balance lah, matiin lah. Bentar. Mission Dan nilai. success. Ini titelnya guys. Let's go. Go, go! Cover me! Cover me! Cover me! Fire in the hole! Ada raptor tadi kita raptor. Fire in the hole! Fire in the TP hole! mana? Fire in the Yang hole! mana? Itu anak ESP. Fire in the hole! Apa tuh? Body kick. Wow. Itu one hit juga bomnya itu ya? Ya. Ih. Bom Jimmy masuk bom. Bomb has been planted. Ada satu lagi pasang mana? Gak lihat. Ya, tuh. Wow. Bomb defused. Aduh, bukan ngetik namanya itu. Macro chat. Mission fail. Okay, let's go. Kurang ajar dia. Go, go, go!
Wah ampun, nggak lihat aku jakin situ. Ulur mat. Ada sih teman. Berbagi yang baiknya kesempatan. Sakit banget bos udah badannya deh. Fire in the hole! Bagus. Oi, Tapi kata lo kalau waktu live gitu enakan jam berapa yang rame? Gila, nih orang jauh kali si Black ini lo jaganya lo. kalau udah ada Sama si viewer, Enestel ini. aja put. Iya sih benar. Cover me! Tuh, kalau main RR yang nonton gitu. Main BM tiba-tiba satu yang nonton, bingung gua. Kenapa Put kau rame di RR? Bomb has been planted. Fire in the hole! Woi, Wus. keluar dulu lah woi. Hah? Keluar dulu lah woi. Tiang nih woi. Mecit woi. Bomb defused. Gila gak ngekill aku man anjing. Mission failed. Kena boom itu lo gila. Let's go. Helmet protection. Astaga. Orang kill dulu aku satu. Udah tadi. Wow, wak Japannya sini. Need backup! Weh, lah dia anak ya. Gila lo, wak Japannya sini lo. Iya, WH itu. Suci. Hah? Mission WH failed. kan. Wak Japan ini ya. Okay, let's go. Ditunggunya doang aku lo. Masih sakit sekali. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Lu baru bangun dari bangun. Fire in the Astaga. Bomb has been planted. Double kill. Jangan di Tuh helm keras amat put. Mission success. Bisa ciuman aku bisa kill lo. All right, let's move out. Aneh. Astaga. Baru tembaknya aku lo. Halo yang berjoin. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing tapi kali dunia dulu. Babi. Fire in the hole! Ada tuh di set A tuh lo. Astaga. ular las. Ini WH nih orang nih satu ini. Wak Japannya sini. Ah. Woi, musuh. Has Pada been planted. ngedon kali put ya. Ah, Tem gua pada ngedon kali ya. Oh, senembak kan? Iya nih. Iya kan. Sampai gos. Timnya astaga. WH. Bomb defused. Kurang ajar itu orang. Woi, nyangkut gua.
Mission failed. Mantap. All right, let's move out. Sabar lah, Pak. Go, go, go! Go, go, go! Ayah mati sama dia terus aja loh. Tai itu. Anjrit. Fire in the hole! Sabar bang, reload Fire bang. in the hole! Bangsat. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Kok Japanes ini. Bum di Bemat. Go, go, go! Bomb has been planted. B point! Fire in the B point! Cover me! Ngapain lo foto tadi lo? Fire in the hole! Go, go, go! Ini sakit banget coy, sumpah. Rasa anjir ke badan. Iya ada yang auto apa? Reload astaga. Bomb defused. WH tuh anak tuh. Anjing itu. Mission failed. Siapa yang auto? Okay, let's go. Go, go! Wah. Apa tuh ya? Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Tahu dia. Cover me! A point! Cheater babi itu. Cover me! Jemput. Mati sama dia terus aku. Mission failed. Okay, let's go. Go, go! Fire in the hole. Shot. Fire in the hole! Sabar banget. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Wow, di mana darahku A nih? point! Nggak mati. Sorry kali ya. Sama. Di mana kau mati? Ular kah? Di ular ya. Ada satu ular. A point! Fire in the hole! Need backup! B point! Fire in Oh, the udah mati hole! cheatnya mati. Menang nih. Ular satu. A point! Bomb has been planted. Double Ada kill. lagi ular tadi ya. Bisa muter ke JK ya. JK. Fire in the hole! Headshot. Ya. Harganya apa PC? Terang. Mending beli APC Mission apa HG ya? success. HG lah. Okay, let's Ya, go. HG ku berapa hari lagi HG-mu? Fire in the hole. 20 hari. Hah? 20. 20 hari nggak usah. Beli APC lah. Headshot. Double kill. Fire in the hole! Need backup!
Di mana dia? Enggak ada sulit sudah mati. Point. Pasang jadi ya. Benar. Ya. Ya. Nggak sampai kapan? Mission success. All right, Go, let's go, move out. go! Go, go, go! Giliran pakai APC. Fire in the hole. Yang penting HG tetap harus punya dan Lagi ada gua ada banyak. ya udah aman. Ya PC berarti dong. Fire in the hole! Lalu udah beli cash. Fire in the hole! Wah, maju JP. JP maju. JP maju. Dari mana? Ah, ada duaan. Yes. Oke, tadi gua DC langsung balik. Beres-beres rumah. Fire in the hole! Helm doang lagi. Yang dua nih. Oke guys tadi ada sayang, ada sayang. Bagi-bagi. Oh, enggak kena lu. Mati, kena dia. Nggak Blue mati. team win. Enggak Ya, kena. salah lagi. Oh, Kecil aja bedanya. Pakai APC mah. polos lu. Oh, enggak FC dia. PH nih kan? Kurang ajar itu. Oh, Tahu banget di mana orang, di mana ini anjing itu. Kesel dia. Ayo nges lagi. Apa? Pengajar. Belum mandi ayah food kurang ajar. Aduh, kanan kiri. Nggak bisa di kick pula nih Digimon nih. Coba kick Digimon untuk verse. Nge-cheat pula ke orang. Verse. iya nggak bisa. Astaga. Astaga. Bentar, aku chat di DSJP itu loh 166. Nge-cheat itu loh, Elon Romeo versi jangan kick ya Om. Ya udah biarin aja kau di situ. Jangan lari ya. Bang Gus. Apa? Publik berapa? Publik berapa tuh? Publik 1 ya? 6. Public 1, server 6, Rom 6. Oh. Langsung datang nanti dia. Ini Siapa? Siapa ya? Udah kabur pula dia lo, astaga. Nonton YouTube aku berarti dia. Anjing. Dia nama YouTube-nya Elon Romeo lo, nama aku dibuatnya kurang ajar. Gak ada otak. Nggak bisa di-kick. Aduh, GM datang ini pasti. udah keluar kok. Mana game ya? Ayah kalau ayah report GM datang terus GM-nya. Masa sih? Ayah kan teman GM. Asik. Oh. Ayah tangan kanan GM. Tunggu ya. Tunggu. Sisakan slot Iya, untuk kita, langsung nanti datang dia GM-nya. Bang Gustamar ngapain naik-naik? Sini lah, masuklah kau cheater, sini masuk room kami yuk, sini. Padahal cuma cheat anti kick, kan cheat anti kick. Enggak lah, nge-cheat kau namanya. Makanya masuk sini lagi, cepet lah, aku tunggu. Sini cepat. Ayah. Aku tunggu sini cepat sini join sini. AC-nya kedinginan, nembaknya jadi susah ya? Apa? AC kedinginan. Tangan lu tremor, Put. Ini lama-lama mouse gue jebol ini ke tapping mulu. Gak bisa pakai AC kau, Put. Oke, Wah, gas bisa, katanya. Bang. Tunggu.
Tunggu dia masuk sini biar GM datang. Sini join sini cepat, cheater. Anak haram, sini kau. Harga katanya. Kan D1 cuma 25k katanya. Ya udah sini. Siapa Cit? Siapa Bang yang jago? Halo yang baru join. Kurang ajar lo, nge-cheat paling nge-cheat dia lo, anjir. Siapa yang cheat ya? Kongo dulu gua mati. Aduh, Bang Lus. Aduh. Iya banyak yang kau beli. Oi. Aktif kayaknya Put. Apa? Lupa nomor cak mano? Lah kan kau beli token di mana kertasnya? Gelap cak mano gelap? Coba kick yang di Gimon itu, ada nggak ini yang nge-cheat? Nanti kick. Sisain slot lah katanya, nantangin nggak kasih slot gimana? Nggak ada yang. Nih sini. Sini cheater. Ya. Sini cheater, masuk cheater, sini cheater. Aku tunggu kau ya. Ayo cepat masuk sini, biar GM datang. Kayaknya pakai nama ayah. GM. Iya, kurang ajar. Siapa GM ya? Ini bahasanya siapa sih? GM siapa tuh? Siapa? Ayo cheater masuk sini cepat. Udah banyak Ayo, ini kan. slotnya. Nantangin nggak dikasih slot gimana? Ya ini udah banyak slot untuk mula. Inilah cepat ayo dari Bennett GM kau. Ayo cheater, namanya nama aku loh, nama YouTube-nya kurang ajar nggak ada akhlak. Namanya apa ya? Elon Romi. Pakai itu lah, pakai foto nggak? Iya foto ngesek kurang ajar. Ini fans berat aku kayaknya ini. Ayo sini cheater masuk anak haram sini. Subscriber berat ya. Katana nih bos, level. Nggak mau masuk loh, cheaternya loh. Kalau nggak masuk, GM-nya nggak masuk. GM-nya lagi nonton YouTube aku. Sini lah kau cepet, ayo sini sayang, sini sayang. Sini cheater, anak haram, sini kau. Verse. Oh, si Verse yang Verse. Elon Rome. Namanya nama ayah pisan. Wow, masuk Wedajal mana masuk Alpin ya? Mana kau? Kagak mau masuk nih cemen ya. Nggak berani masuk. Nah, bukan. Yang mana kau carmu? Relog Eden goblok. Oh, tahu dia namamu lo. Relog Eden goblok katanya. Lah, jangan-jangan ini anak katana ini. Siapa? Katana nih kayaknya nih. Relog Eden goblok. Hah? Itu kan namanya, nama YouTube-nya Eden, situ Eden. Gimana sih ayah? Oh iya benar. Oh iya, akun gua ya. Benar. Gila lo ya, namanya lo Elon Romi Nobunaga Katana. nama YouTube-nya lo. Anak haram sini kau. Ah ini dia. Fans berat ngecit. BM yuk, Bang Gus. Baru beli apa itu? Put. Sini Gus. Sini Pak. sini BM, sini BM. Sini Gus. Mau BM Put. Karen. Ntar aja aku baru beli ini, sayang. Nggak berani masuk dia lo. Oh, belinya yang Gold Season. Kagak ada lagi. Ah, tadi mah tahan, tahu. Ayo cheater masuklah cheater. Sini kau sayang. Bulan itu, Den. Hah? Bulan. Kagak. Biar di Bennett kau. Tahun. Wis, amin. Amin. Wis, acak merokok. Kelas berapa Cak sekarang Cak? 8 lah lo. Anjay, SMP sini udah ngerokok Put, salah lu. Berisik. Berisik. Bocor ini dulu sebentar. Nggak berani masuk lo cheaternya lo. Anjir. Kenapa ya? Mat. Takut ya.
Takut dia. Masuklah room kami sini cepet. Tapi udah ada itunya ya, laporin ke DRC Peto. Sudah. Tinggal masuk. Takut dia ya. Ah, bukan. Takut ini emang ini. Potong aja kelaminmu tuh lo. Ini buat beli APC nih, buat beli APC. Takut dia lo. Tadi bilang nantangin gue sisain slot kayak gitu. Mana sini kau? RFF lagi ini nih. Lagi OT kan. Aku tantangin cheaternya. Ayo sini cheater. Ayo sini. Neng kono. Relock Udah katanya. popo. Katanya relock. Put. TBM. Halo yang baru join. Jangan lupa di like and subscribe. Hari gua kesini, siapa yang ngundang nih? Siapa? Mati pasti nih. Kenapa? Gua bawa pasukan. Lagi BM juga tadi. Bantai put. Ayo sini, FCR. FC. Anastasia nih siapa? Anastasia nih? Anggus. Tahu Om. Hah? Alhamdulillah Putra ada yang donate lagi. Enggak, Anastasia siapa Anastasia? Alhamdulillah. Agus dia ya. Agus mana? Nicknya di mana? Agus di atas ini. Magus mana? Atasku ini ya. Gustamar. Iya. Ganti namamu. Apaan itu Anastasia? Apa-apaan diganti-ganti? Sok kasih slot kliennya satu lagi tuh. Sok cantik. Iya enggak? Apa-apaan diganti-ganti? Sok-sokan cantik dia. Ayo Mat, kita spion Mat. Ada si Jupe. Gak mau anjing, spion. Gak asik. Asik itu spion. Gak ada, gak asik. Daripada gua aktifin WH. Ya aktifin aja, gak takut. Dragon Wicon ada lagi loh. Moto, DC. undang Apa? Mau sang invite. Apa? Sini join RR-an. Udah full. Lagi pengen FCBM-an. Anjay, belagu lu. Oh jelas, mumpung lagi FC. Mamat sini, Mamat. Oh dia lagi BM. Lu yang kesini Den, lu yang kesini. Enggak, kita bantai satu clan nih. Gak usah. BM atau RR itu? RR. RR up dulu. Hah? Up dulu BM. Itu sama Putra tuh. Wah, Sentrom. Jangan SS ya. Kita aja ya. Kenapa? Trauma kalau Sentrom. Waduh. Langsung lah, nggak bisa. Noren ini. Nggak bisa aku lihat hijau-hijau, nggak bisa lihat hijau-hijau. Mau ready aja bawaannya. Waduh. Ayah pelanggaran ayah. Let's go. Trauma aku di Put di belakang aja, Put, biar gue yang maju. Aduh, siapa sih Den? Itu Den apa Den? Kupingnya jewer. Udah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! mati, fix mati. Enggak mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, Mampus. meledak lah, gesung anjing. Ayo kita rasin aja mumpung FC. Mission success. All right, let's move out. Go! Padahal aku lagi nunggu cheaternya itu loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Aim point! Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Aim point! Fire in the hole! Fire in the hole! Go! Lu terkenal di sini, Put. Baratas. Gimana? Wow, AWP-nya. Aimnya mengheadshot katanya. Mission fail. Oh ya ini fix. All right, let's move out. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Ini in the hole! isinya Fire in the hole! gula, donat itu anjir. Fire in the hole! Astaga. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire
Astaga, itu AWP-nya hitam kali. Nih medkit nih. Nih. Wih. Nih medkit nih. No, medkit no. Sakit kali lo. Anjir, caur, mantap. Badaninmu Oh. caur sih. Mission success. Okay, Ini let's masuk go. loh. Kita mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tuker motion apa? Alamat ya. Oh, mati kau. Fire in the hole! Jeperan. Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! JP las. Ah, Fire in the gila. hole! Best las. Wah, gila. Sono apa, Cak? Lu ngobrolnya di sono, Cak. Ah. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau lu dan bocah lu marahin bapaknya lu. Astaga, kekernya. Fire in the hole! 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 Oh, baratas gila. Sampai atas. Anjir, AWP dah. JP ada. Atas itu Dito. Kita main FB. Belakang Dito. Udah ke arena dia. Di A itu. Hah? Di A. Bikin deh. Wow. Anjir, kedengeran step gua. Bomb has been planted. Toko sebungkus baru bisa bikin DS. Lah, Parah anjing. Pemerasan lu. itu trik bodoh. Okay, let's go. Kalian baru Fire in join. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nice. Double kill. Fire in the Aduh. hole! Fire in the hole! Masih di markas. Di markas semua. Markas dua-dua. Fire in the hole. Lihat ada yang di atas nih. Tahu, Nah, tas tahu. di space ya. Musik Tifa ya. Ku tak percaya. Tawar. Enggak ada. Iya, tawar. Tawar atas. Iya. Malam gua PM kon di sini kon. Mission success. Keren banget bang. Woi, makasih Pi. Ya Allah. Go, go, go! Putra gitu loh, enggak keren namanya Putra. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. hole! Fire in the hole! Barakotnya gua Fire bomnya. in the hole! Woi, itu lu join live lu. Tahu dari mana lu? Kita rasa. Nice. Ayo. Fire in the hole! Double kill. Oh, Ramam. Mamam. Mission success. Gua dibadanin kok. Okay, let's go. Go, go! Lagi pakai dual badannya Fire in the aja. hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Fire in ampun, the hole! hoki di HS anjir. Fire in the hole. Astaga, bumku masih melengkap 2 biji. Fire in the hole! Ya Allah, lupa makin Fire in the hole! klik gua. Go, go, go! Fire in the hole! Ah, ya lah ngapain reload sih? OP-nya agak jelas lah. Parah lu Dun. Tadi lu ngajakin santai lu Dun. Di JP. Baru ini pun baru pakai PC lagi setelah sekian lama memakai Pego, PC yang kontrolnya nggak jelas, naik. Emang lo pakai yang mana, Den? Mission Lee. success.
Itu Dodo siapa? Let's go. Dodo mah anak DG. Dodo. Fire in the hole! 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 Ya kan? Fire in the hole! Ih, Dodo di Iya, udah ya. Fire in the hole! Nice. Go, go, go! Oh ya dia. Tower atas. Oh, ini di fishing shot anjir. Tugas mulu mat cuma Nembak dia. Mengerikan, Cok. Wah, anjing. Mengerikan. gua 36 hari, Put. apa tuh Den? Stiker. Banyak Den. 36 hari. Iya. Beli yang 2 tahun dong Den. Okay, Stiker. let's go. Stiker buat itu doang, buat stiker doang. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir. Fire in the hole! Stiker 2 Fire in the hole! tahun. Fire in the hole! Ntar malam aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Oke. Fire in the hole! Barata. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! GB apa tuh Den? Fire in the hole! Fire in the hole! Kirim siapaan Put level-level? Fire in the hole! Blue team win. Kena mental satu itu. Gua si Ian. Tuh, Put, gua sebagai moderator tuh apa? Itu pada cabut. Kasih Nugroho RM cheat lembek. Iya bang, emang nge-cheat bang. Ya Bang, emang nge-cheat, Bang. Kasih Nugroho jangan lupa di like and subscribe. Iya Bang, udah Bang. Kasih Nugroho siapa Bang Gus? Lu ya Bang Gus? Mana gua agak Bukan semarga sama lu ya, Put. Entar dulu jangan ready semua dong. Buset. Gua gak buka YouTube. Gua lagi nonton nih, Put, sambil nonton. Enggak mau bau lu Den. Ah siapa itu? Kalian main di room siapa sih? Bingung aku. Bung Putra. Ngapain di sana coba? Main RR ya, aku baru beli APC jadi main RR. Ya. Lo nggak BM? Nanti aja ya. Sayang. Udah ya BM aja udah situ ada Imat tuh kasihan tuh. Iya ya. Enggak. Do, subscribe Do. Nama doang Nugroho belakangan tapi nggak subscribe ya. Wah, Dodo ini. Mana? Aduh. Kok sepi sekali lo servernya? Apa sepi coba? Lihat dulu ini. Ayo. Sabar. Nggak di lobby, lihat nggak? Sepi nggak di lobby? Server 6 jauh nih soalnya. Oh, sepi. Serius? Iya. Put dan di Roomnya banyak cuma player. Wah iya, sepi benar. Pindah. Aduh, gua bukan minta APC. 4 nih, 4. Gua minta Mana? match gua jadi ambil lah weh. Server 4. Mana? Ininya mana? Roomnya, buat room. Wait. BM, RR. BM lah. Aduh, ini polos. Aku mandi bentar lah dulu. Belum mandi aku dari pagi. Oke deh. Tadi katanya ayah itu mandi ya. Beda mandinya, beda. Tadi gua pegang room katanya ayah mandi dulu. Kok lama banget mandinya. Iya, beda Den mandinya. Beda. OTW si Putra. Mat ngapain sih Mat? Kesini Mat. Wah, penuh ya Put. Doi. Mat, lu ngapain kesini Bang? Ngapa-ngapain Mas? FC lu anjir, badannya keras. Kita main burning aja sekali-sekali. Station aja toh. Woi pinjem dong tuh senjata siapa tuh? Cuk. Musuh Pele. Emang iya ya? Awas Bang Mat, mati. Ada tuh, aduh, mati gua.
Belakang put. Anjing, gua dipisahin. Masuk sama Lek Noput. Oke, thank you Bang Asih Nugroho. Bang Dodo. Nama lu Asih Nugroho, kenapa dari Dodo? Aduh. Mana kau mat? Mamat di tengah, Bang Mamat. Aduh. Oke, T77 anjing. Dia di mana sih dia? Dia di tengah dia. Nongol-nongol. Oh, Aduh, Bang Mamat hit tuh. emang dia nge-cheat baru tahu. Hit. Ya. Kok nge-cheat sih? Oh, jadi Thank you yang udah subscribe. mana sih Mat? Kagak ketemu Mat. Ke markasnya aja, Bang Lus. Oh, Ain base. Ain base ya. Saya. Ngeri T77 ah. Weh, sabar Bang Mat. Mana dia? Tengah. Nah, mati. Aduh, ini siapa ini? Ih, Dodo ngapain lu, Dok? Liar banget lu, Dok. Gua abis ini sekali lagi dah terus lah udahan. Apa di atas, Gus? Oh, itu karakter gue yang itu. Oke. Dari tadi gua nggak berhenti lu main udah kayak orang gila anjing, no lab. Santai. Robot. Gue ngikutin cara main lu, Put. Maju-maju, Put. No rem. Tapi gue mati, herannya. Gue maju terus. Jangan, kalau main mah ikutin diri sendiri aja dan nyamannya diri sendiri. Sakit amat itu senjata cut. Kalau sakit, damage-nya juga gede tuh. Adik, jemurna. Ajar dan. Gue didualin. Bangke, gua malah pistol. Gak kena. Wah, Bang Mamat. Lihat karakternya serem anjir. Aku suntik gua. Live-nya berapa hari? Enak guys, baru mandi guys, seger guys. Bentar banget sih ya. Emang Seger. lu lama, Put. Bang Lai. Itu udah mandi, serius? Hah? Gila, mandinya gila. Iya, cara angkatan ya kayak gitu, Put. Gak boleh kalau mandi lama-lama udah tembak Belanda, Put. Belanda Buset. Mana boleh lama-lama. Sabunannya gimana ya? Hah? Nah, selumuran. Sabunan. Main cepet namanya. Kagak gila kali. Nggak boleh lama-lama, main cepet. Beda Om, kalau si Putra mandinya beda. Rizky Eka sampai jam berapa? Semua dia gosok Om. Gak tahu nih Bang, kenapa tuh? Kenapa Mas Rizky? Oke, bentar lagi Mas Rizky. Jangan lupa di like and subscribe. Kok nggak tahu, Put? Ayah aja makan cuma 5 menit. Nggak Itu nyampe namanya kalau. monsteran ya. Protection.
Main dulu. Anjing, gue yang kena lagi. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Pakai. Sampai jam berapa Rizky Eka? Udah ya, tadi ya. Kaki nggak ada komennya dibacanya 2 kali lo guys. Headshot. Chain headshot. Gua nggak minum kan? Mantap. Ajan. Kabar ya bang, yuk jangan lupa di like and subscribe dulu ya. Chain headshot. Chain headshot. Gila, dan lu keren juga lu. Keren kenapa, Bud? Wah, itu ada yang join lagi tuh, siapa tuh? Halo yang baru join. Chain headshot. Halo, rame juga nih, rame. Rusuh banget kamu. Keren kenapa? Chain headshot. Gercep. Nah, gua Gercep ya. Chain headshot. Apa gercep tuh artinya, Put? Gerak cepet. Aduh, bilangnya doang angkatan, gercep nggak tahu. Kita kan bahasa alay, Put. Lu sampai nonton YouTube lu ini, Bud. Emang nggak nge-like dan? Oh, jelas tidak. Kecuali ada yang nonton bokep baru mulai. Emang ada yang pernah nonton dan? Pernah, banyak. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ah ya, slot kata sini. Aduh, penuh. Beli pabrik di share lama ya. Tuh kan pengalaman lo Den tuh, lihat tuh. Dan kata si ini siapa namanya? Bang Dodo. Pengalaman apa sih maksudnya? Tahu. Headshot. Kau tinggal di mana emang, Den? Bogor dia. Cibinong. Cibinong kan Den? Yo, Jir, saudara gue yang Cibinong, Jir. Cibinong mananya? Emang Cibinong ada apa aja? Cibinong, Ciriung, Cilodong, Cilangkap, Citerep. Cibinong lah, Pantai. Ini Cibinong tuh kecamatan Cibinong tuh mencakup Citerep, Oh, Citerep. alah. Bandar anjing. Bas bandar lu, Bang Dodo. Lu mau ditangkap lu, Bang Dodo. Chain headshot. Ikut. Chain headshot. Sini ikut, Bang. Duel nih senggol dong. Mau jadi lawan kita. Kita badannya. Aduh, kita lihat. Gila lagi FP, mantap. Ayo. Dek, buka Dek. Pak Tua datang, Dek. Buka pintu nak. Pak Tua datang. Saya gua las. Kode namanya 42. Pak Tua anjir, bukan Pak 42. Pak Tua, Bapak Tua namanya itu loh. Abangnya ayah. Chain headshot. Bapak tua.
Bapak tua nah. Kalau yang baru join jangan lupa di like and sama kayak si subscribe. Bonar. Aduh. Sakit gak, Den? Sakit monyet dibadanin. Gua pakai SF4 loh. Nggak mati. Aku mampus. Anjing. Udah lah toh, gambling dua lah toh. Mampus mati. Aku bolos toh. Total lain. Lah PS90 lu Tok. Hah? PS90 lu. Lu kan bocah seperti pego toh. Apaan Put? PS90 lu kemana? Ada. Cuma lagi males pakai script S90. Lambat. Lagi enak pakai ini. Nah itu emang pakai apa? BM dia buat main BM dia. Apa? Udah habis ini gua anjing capek. Main rumah ya. Gua nembak gak ada yang kena loh, astaga. Jagain sini aja. Ini roomnya sayang goblok dan Oh iya. Gua main pakai headset nggak Oh iya, room 8 ya? Chain headshot. Anjing gue cimpikin pisau. Pisau Mana apa buat lagi? ini? Tunggu bentar, sudah. Cari but. Headshot. Chain headshot. Rame kali. Pisau mau kemana? Duel tidak diperbolehkan untuk maju. Tunggu. Aja. Satu lang. Allah. Ini panet gua. Mana nilainya katanya nih? Aduh. Open Hah? BO. Apa tuh? Asing merokok kah? Iya. Jangan lah. Kalau mau merokok kan di dalam. Jangan dalam ini. Ya, tapi keluar. Ayo, tapi jangan pakai AC. Mampus panen. Oh, ada dodo. Bos. Ini bos. Aduh. Bos. Gak pencet B. Dan kena mental bos. Ayo kita badanin aja. Curang monyet. Ramenya. Gila. Wih, 4 lawan 8 nih. Ya Allah, cheater nih Eden nih. Sama Dodo. Hoki si Dodo hoki. Alamak, jarak jauh. Woi, gua mah nggak bakal mati. Ini Bisa matinya gua. ya Allah. Ih, si Dodo kepala ya, sahabat. Dirapetin maghrib bagus. Biarin aja, aku udah penasaran. Enak-enak. Oh shit, der. Udah berjuang sendirian. Didualin anjing. Hah? Sorry. Cepet ya. Yo, udah lu rasain aja sendirian, Put. Cepet. Hah? Lu rasain aja sendirian biar cepet. Dodo bahaya. Itu Dodo. Tik Bang, woi, maghrib. Anjir, sakit banget bangsat. Bunyinya enak banget tetep. Helmet tuh Dodo anjing.
Ya Allah, Season nih anjing. Oh, nembok loh. Agak nembok tuh itu Ini feeling. robot ngapain sih? Enak banget nih cuci darah pakai dual. Kanan tuh. Waduh, satu anjing. Ih, ngecit ya tuh. Kok terulai gitu Blue turtle. team win. Oh, ngecit dan itu. Ngecit Di kan? gunanya. Bilang, Mbak. Telepon. Cok, WH pula. Jangan takut, terlihat ganggu. Buanglah pikiran itu. Ah, elah. Panen Wah, gue nih. gila. Aduh. Kita lihat cara turun. Tuh nanti toh nanti aim APC lu hilang toh. Enggak, santai, masih ada aimbot. Ih, Ngecit ngecit itu. anjing. Wait, wait, wait. Masa nembak diem anjing. Rambenya. Jancok. Si Putra lompat anjir. Kaget gua. Iya. Lihat kill cam gue. Anjir, anjir. Enak nih kalau dari atas ya. Sabar dulu guys. Lurus banget nih. Coba. Gila, mabaran. Mabaran Ya Allah, gak hujan. masalah si Siping itu. Itu namanya bukan Eden kalau makin lama makin jago. Mampus. Orang tuh hidup buat berkembang bukan menurun. Corona nembok. Bukan nembok, itu si turtle yang ngecit. Wes. Mampus Dodo. Ya Allah. ICR cemen. Enak banget bunyinya ser. Ih, anjing si turtle masa nembak gua badan kenanya pala. Ngecit, lihat itu ngecit. Headshot. Nembak badan kena pala. Mabaran nih Pijan juga nggak jelas itu. Oh, Putra nggak mati loh bisa-bisanya. Kok tahu? Akira. Anjir, headshot lagi. Put. Lu nggak ada darah, Put. Woi, nembak mana? Anjing. Kamu kill 30, Put. Siapa? Ya, iya. Gila anjing. Kita ya, thank you. Oke. RM-nya, Put. Ini RM nih. Si Edennya, kalau enggak siapa ya? Oh, kalau IND. Cepet sini pet, RM pet. Langsung redein. Ceng dulu goblok. Thank you semua yang udah nonton. Bye bye guys. Oke, tuh. Bye bye. Bye, thank you semua ya. Bye bye. Thank you semuanya ya. Malam GP gak? Insya Allah nanti dan. Ramang nawarin malam mabar gak? Lu mau jalan sama cewek nih anjing. Ya. Ini sahabatnya iya kak. Elek gua.
Yang ini